Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya. New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram Thangan Prime Minister Narendra Modi le Defence Minister Rajnath Singh ate muin Mizoram mo athen. Union Minister Sadvi Niranjan Jayoti chun sarkar le pu scheme PMAY Noyamir thei chen na in nei lo te ta chen na in saktur za somli bak Mizoram sarkar in ala salawati. Prime Minister Narendra Modi chun SCO summit nei tura member te inkar thil poi mote le khovel thil poi mote an ngai to ho be sei ti asoi. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuna lirthei ache suala liamna ero atur lo. Chief Minister Puzoram Thangan Defence Minister Rajnath Singh chu New Delhi apisa wain khana muwa. Puzoram Thanga chuan Cantonment Board area Mizoram in hmuna mamo ve thuat thena helai Cantonment Board area state te tan ramdil thena hmuna hian hmalak sak turang enin Defence Minister poina ngai tu tur te hna thena athei anga bo chui sak atum tur thuina changani hemba ka hian India le Myanmar ramri chungchang an soi dun boka Chief Minister chuan Bangladesh le Myanmar ramri pahnia Mizo telna paramilitary force da thati thu soi puim Purasna Singh chuan atulanga la soi ho ni se ti ani Chief Minister Puzoram Thanga hian Nimin Khan New Delhi Prime Minister Narendra Modi chu chene na muin Mizoram mo sang sang thena Myanmar remna siam turin Indian malak angai thu thena Prime Minister point ngai poimo in remna siam chu mi hring te ti turpa ngai ani thule thei top chu ani tur thu soi ani hengba ka hian Chief Minister chuan Assam Rifles son chu awata tul thu te MNF return te ta na insakna tur puina ma lo chhop to te ti hlotlin ani nana tranpui mamona te asoi puya mi puin hatko tangalon anlo lak to cheng vaibel se somporiat vel anlaka lo om rul sak turangen nate Chief Secretary ta na Mizo tong thiam ngei pek angai thule tul dang poimo te Prime Minister hena hian khanin asoi pui ani Mizoram puma fana be pui thangna tur swasta hi seva voin khan Mizoram hun sang sanga honani Aizawl chuan he fana na tlang hi PH Secretary Pulal Monjawan honga October ni thlenga man turani he huna hian PH department tele sombik ten kongzo in fana be pui thak khun chung hian district subdivision block ate tuile fana khong inzirtin le malak na sang nei tumani lungle chuan PH rural Watson division boss sain hun manani fana be pui hi DC pukul thongan e chuan a honga be pui thak chung hian thingkang hun sang fana chungchang inzirtin te tui khurti fai te thingphun te la tuin hum hal konga te malak tumani PHE Champhai Watson division le Swast Bharat Mission Gramin kaltlanga fina konga mlak na pakhat swastai sevai chanem building a win khan honani DC Pujem Slarin Hanana man pui ani he huna hian Champhai khopui chunga sarkar department sang ho tu te school no pangtele khotlang hruai tu te antela program man zo hian PHE staff ten khochung ti fine hatlang an nei ngal ani Swasta hi seva ti hi Mizo tong chuan fine hi rongbol na ni ti ani Swasta hi seva tu pui than bik nen kumtin nei thina ni kumin bikatan khochu mu thaya fai taka siam ti thu pui mangin rampuma manani ang tugin khan ser chief DC conference hall DC Pinazuk Kumar chuan Swasta hi seva hi honga he be pui thak chung hian khochung le chevel ti fai te bol hlot clear felte lui nar ti fai te man khat dai plastikin ramle lunga ti che theina inzirtir ne le final ama inzirtir na sang te orta kalpui turani Khozol district chunga final be pui thak tur chu voin khan borsa pusi silo chung kiman Khozol district conference hall a honga Swasta hi seva kalpui hun chung hian Khozol district thingkang khuate final na district water sanitation mission chona bot sai don ani Union Minister of State for Rural Development, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Sadvi Niranjan Jayoti chuan sarkar le pu scheme Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Noyamir thei chena in nei lo te ta na chena in sing khat sanga zaruk somsari pali saktura Mizoram sarkar chuan za somli bak ala sakzo lo thu soi voin khan pi Jayoti hian Aizawl thu thar thedar tu te akoma thu soin he scheme noi hian sarkar le pu chuan za som ku atuma za som dang chu state sarkar tum turati ani Central Lamin asakna turan pek chwa to line Mizoram sarkar chuan za somli bak ala zawlo ti soya mer theiten an hmu tur an hmu nge theinan chief minister ba ka hemikai noya minister dangtele official te chu chakzo ka hmala turin ngen ti soi boka mer theichen na tur hi nakum sangni somhi pathuma sakzo man tur ro man nima se Mizoram sarkar chuan asakzo manarin lo thu soi bokani union minister chuan sarkar then khatin mi pui ma ti tura anin tiamte antile ngai lo ni na soi boka state sarkar ten anti hlotlin theilo tur mi pui te hne na antiam fo chu thalawati thu soi lang bokani Union Minister
PJT chuan Mizoram chu international border panhina huama wangin state paimo takani thu soya hemi man tangkai dan tur chungchang chu Union Home Minister hena thlena tum thu soiba ka Mizoram la khui theile dragon fruit lok taka thar chu the ani arin thu soin malak dan tur ngai to puya tum ti soibok ani sarkar lai puya Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Rural Development changtu ni bok PJT hian Wayne Khan Secretariat Conference Hall Minekowa Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department how to te Food Corporation of India FCI le Bureau of Indian Standard BIS Marchak Office how to te meeting ane puya Minister chuan ration book fai sem na renga khol book na achiat palin book lungpa ngain an book ngei turani atia ration sem na mun then khata bur le trin te an man thin thu a hne na nimin lama ajinna an thlen chu thil phal lo hul hual ani angin hetiang hi om lo nan supply ho tu te chu mala a enfel turina shrila FCI chuan district na FCI kudam nei se du tu samani don ti soin hem chungchang hi lozir cheng turin FCI lam hi shrila mami district chu aspirational district ani angin ngai poimo masa se ati bokani Mizoram thar chu theila khui theile dragon fruit le thaidang te da thana tur cold storage tun item jok ne tul ti soin hemi konga hian mala ka tul thule atul chuan ama point food processing ministry alo en call to thid angin puyain huam thua soiboka meeting a hem BIS marcha kho tu te chuam Bureau of Indian Standard in marcha ka consumer 10 an chan vole digna an thria thena na man lak dan te BIS certificate din hun te an ta langani BIS noya hian Mizoram thil siamna factory pariatin BIS certificate an neya heng thei thir siamna factory panhi le tui song bolna factory parukte an ni a hiba ka hian arang kachak kan hoya a quality le adik takani MT fin fia hallmarking chu Mizoram arang kachak zor mimal pakhat ne na pek ani bok Wayne Khan Sersip DC meeting hall a borsap Pinazuk Kumar Hovin Sersip District Hospital thar sangna tur mun tur chungchanga Buk puilama sagrot tu All NGO Coordination Committee IO tele son chwa phallo tu Polding Joint Action Committee IO member pali ve te an thu khoma he huna hin borsa phian pol pani te du na le thanem ngai na asia thiam pui tho soya chuti line damdo in thar an nei theinan a khoi eng mo jok khan fela na tho tona tul thu po atar langa chu wangcho sarkarin tha ati na lam ka asak theina na zalena pegrem tina thu an zia ve theilo zo tani Joint Action Committee IO lam te hian an shroi du poimo pahni te zin chu lai ni awanga in ron khom le ri deuh an du thu an soi wangin ka le ni la ni vela in mu khom le turin thu an da ri ani sasonga Wayne Khan thei minna ripening chamber pahni honani a he huni horticulture department secretary Pukelal Thomoi le director Dr Elizabeth Sai Pariten an man puya Pukelal Thomoi chuan thu soin he malak na hen base ne sang tak siamin theile thlai thar chua chona thar pek thu soya helaya khone tu ten thei to ban chona chuan ra dum tak ashin chho mek thu soin lotling ngai turin du sakna hlana cluster approach pal hla anno ching thin chuan malak na ati ol sampha thule chinjui zel tlak ani thu soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan SCO summit nei tura SCO member te in kar thil poimo te khovel thil thang poimo te SCO ti lena turle thohona le zual nei thina tura ngai to ho be sei thu soi Shanghai Cooperation Organization Summit Uzbekistan mang turin Wayne Khan ramachu sana pumodi chuan Uzbekistan kai shona noya sumdon na te ramai barzon na cultural tourism lama te thutluk na poimo tak an siama be se ti up Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev nen anin kom don thu soibokin President nen hian kumsani sompret Khan India lot ko tumin anin kom to thu soilang bok ani hebakan Prime Minister Modi hian ramdang shroi tu te akom don bok ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chona lir thei Wayne Khan che suala liam na ero atur lo thudon danin President hi indona hmuntlo akalani a chona lir thei dang anin su nia thudon ani President Tupong tu Sedanin Kharkiv atanga Kiev pana an holain President Zelensky chona le passenger phur car dang hi anin suwa vandona thanu hian pu Zelensky hi adin mun doctor ten en fi ngalin liam na atur lo ni in an soya vandona thlandan chu chuizui ngalani thu President Tupong tu chuan asoi ani Chanchinthar cherti topna na tlang New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram Thangan Prime Minister Narendra Modi le Defense Minister Purasnath Singh atep mu in Mizoram mu athen Union Minister Sadhvi Niranjan Jayati chuan sarkar le pu scheme PMA wai November thei chena in nei lo te ta na chena in saktur za somli bak Mizoram sarkarin ala salawati Prime Minister Narendra Modi chuan SCO summit nei tura SCO member te in karathil poimo te le khovel thil thang poimo te an ngai to ho be sei thu soi
Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan na lir the che suala liam na ero atur lo chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani